Pozdrav svima. Pozdrav. Dobro jutro pre svega. Krenuli smo u putešestvije da pogledamo par nekih izuzetnih automobila. Oldtimeri su takođe među njima. Sa mnom je gospodin Picasso. Pere Picasso iz Tavakuta. Tako je. I vidjet ćemo da li ti auti vrede, da li ima smisla kupovati. Tako da, eto, nadam se dobro, ali vidjet ćemo kad se nacrtamo, jel kako kažu, ako nemaš očekivanja, iznenadit ćeš se. Tačno tako. Evo, pogledali smo i Mercedesa, šta da vam kažem, ono čega smo se najviše i pojali, to se pokazalo tačnim. Vozilo kao vozilo, stoji oglas od 200 dizel, pod Haugume 2.5. Po šasiji, vozilo je bilo taksi u Holandiji, taksi tabla i dalje unutra. Trebalo bi da ima MPTX plavoj boji, ali unutra su velur sedišta, vjerovatno ubačena u određenom periodu, isto kao i motor koji je zamenjen, nije zaveden u papire. Cena vozila 1700 eura, s obzirom na stanje, ne malo, nego preterano. Vozila ne vredi blizu toga. Previše ulaganja u karoseriju, patos truo, pragovi truli, rubovi rađeni, pa opet truli, prednja krila gotova. Na prednjim koševima se vidi tragovi korozije, vozilo neisplatljivo za bilo kakva ulaganja, previše ulaganja, a je kreditovane. Inače da kažemo da smo dobili dozvolu od vlasnika za snimanje u prvi mah, ali kad se otvorila hauba, kad se video motor, odustali smo od snimanja vozila, čisto da se čovjeku ne napravi neki problem. Ne treba problem ni njemu ni nama. Ipak je... Postoji par slika vozila, eto čisto da propratimo priču, ali možda ćemo i to ubaciti u video, ali ipak mislim da vozilo, jedno od vozila koja realna vrednost je 17 dinara puta masa i saobraćaj. Sad evo da poredimo današnje tri auta. I koji je najbolji? Koji je favorit, koji bi narednih 5 godina preživeo uz neko redovno održavanje. Po mom mišljenju bi to bio Audi. Haha! Realno, auto koji bi najmanje koštao, možda bi bio jednostavniji za održavanje, sa delovima manje više ih ima, ali opet potrošnja je mnogo veća u odnosu na Astru. Mercedesa nećemo uzimati uopšte u obzir, čisto iz tog razloga što ne bi prešao, što zbog korozije, što zbog papira. To je vozilo koje više nije za vožnju. Bez obzira što je najskuplji od sva tri, mislim da Audi bi bio možda najbolji izbor, uloženo dobijeno. Vak pobeđuje. A Astra? Tako nekako. Astra, zašto ne? Kod Astra je jedini problem ulaganja. Cena vozila plus cena ulaganja, kad pogledamo, bi se moglo skoro do 3000. Smatram za tu cenu da bi se moglo naći neki auto nešto boljem stanju. Tako je, znači definitivno i da je vlasnik Astra je spreman da popusti i da spusti na 1000 evra. Pitanje je koliko isplati. Da se to dovede sve u red, kako bi trebalo da bude to vozilo. Mislim da su ipak nešto bolje opcije Audi nego Astra ili Mercedes. Evo nas, završili smo današnju avanturu gledanja 3 automobila. Pogledali smo Audi 80 jaje, 89. godište. Sad ne ovako. Opel Astru G 2004. godište, 2005. registrovano prvi put i sedan naravno. I mečku Mercedes-Benz 224 200 dizel iz 91. godine. 250 dizel. Tako. Nino, tvoje skromno mišljenje o svemu do sad viđeno, malo završna reč. Pričali, kojim bi redosledom ti poređao kandidate na lestvici 1, 2, 3? I kojom ocenom bi ocenio vozila, iako ne pripadaju ono kao... 1 do 10 stanje.
Ne pripadaju baš ono, ne znam, dva su ok u gorištima, ali... Dva jesu, pa ovako. Što se tiče broja 1, stavio bih Audi na prvo mjesto, zato što je generalno možda i u najboljem stanju od sva tri. Što se tiče ulaganja, ima i najmanje ulaganja u njega. Vozilo kao vozilo, pa interesantno za neka putovanja, za vožnju. Generalno nije loš. Stanje, neka šestica što se tiče stanja, kad pogledamo sve. Drugo mjesto Astra, šta da kažem stanje, 4,5. Opa, Treće, nažalost, Mercedes, iako moj omiljeni brend, ali stanje, ne bi da preterujem -25. Pa eto, to je to, pa sad ostaje nam da vidimo da li će se javiti vlasnici Astre i Audija, da li će pristati na neku nižu cenu i onda jednostavno sa ovim izračunatim ulaganjima da vidimo šta je najbolja opcija. Ako ništa ne bude kao opcija, Snimamo i narednu epizodu. Tako je. napravit ćemo čitav serijal kupovine auta za Ljubu. Tako je. I na kraju ga opet nećemo kupiti. Pozdrav za sve. Pozdrav.